Pozdrav svima, moje ime je Božidar i u današnjem videu ćemo da pričamo o jednoj od popularnijih serija emitovanih kod nas, Simpsonovima. Simpsonovi su animirana serija koja je nastala 1989. godine. Njen autor je Matt Groening i do sada je snimljeno 37 sezona ili ti negde blizu 800 epizoda. Glavni likovi crtane serije Simpsonovi su Homer Simpson, Marge Simpson, Bart Simpson, Lisa Simpson i Maggie Simpson. Najkvalitetnije sezone su one početne. 2007. godine je snimljeni bioskopski dugometražni crtani film. Kod nas je popularnost dobila negde krajem 90-ih i početkom 2000-ih. Za to je najzaslužnija televizija Pink, gde se ova animirana serija zapravo i emitovala. Simpsonovi su kod nas emitovani čak 92. godine na drugom programu RTS-a, a negde sam pročitao da su bili i na televiziji Sarajevo, međutim na obe televizije su doživjeli fijasko. Razlog nepopularnosti Simpsonova tada je bio taj što titel nije bio odgovarajući, obzirom da se radi o humorističkoj crtanoj seriji i onda je bilo neophodno da se taj humor prilagodi našem mentalitetu. Najzaslužniji čovek za dovođenje Simpsonova kod nas je Robert Nemeček, urednik filmskog i serijskog programa na televiziji Pink, koji je bio često po Londonu i nabavljao televizijski sadržaj za televiziju Pink, i dok su za razliku od njih ostali emitovali trake iz video klubova poput recimo televizije Politika i trećeg programa RTS-a, oni su želeli da filmove koje emituju da zaostaju svega 6 meseci nakon pojavljivanja tih filmova u američkim bioskopima. To su uspeli da urade preko kolekcije laser diskova koji su oni tamo nabavljali, i onda su se trudili da i titlovi imaju neki lični i pečat i stil kada je bila reč o tome ko bi mogao da radi Simpsonove, odnosno titlove na naš jezik, a Robert je predložio da to bude upravo Nebojša Cvetković, koji je seriji dao neki lični pečat, izmislio je tako reći poseban jezik, i prosto kada ste gledali Simpsonove sa tim titlovima, to je prosto na pravi način pokazivalo srž tog humora, i prosto kada radite titlove, to morate da razumete njihove i fore i fazone i slengove. I Simpsonovi su kasnije, nakon prestanka emitovanja epizoda na Pinku, emitovani i na televiziji Avala. Godine 2007. uporedo sa emitovanjem 15. sezone, Novosti su počele da izdaju i stripove o Simpsonovima. Ukupno je izašlo 24 broja. Ludo, nezaboravno, Simpsomatično! Nemeček je govorio da su lepo zarađivali od Simpsonova, jer su se njihovi likovi pojavljivali čak i na čokoladama. Pravi izbor, Simpson krem. Srbija je odlepila za Simpsonovima. Likovi iz ovog crtaća bili su bukvalno svuda. Na školskom priboru, garderobi, razglednicama. Srbija je čak štampala i novaca ovim likovima. Dobro, ipak je bila reč o lažnim novčanicama, napravljenim kao promotivni materijal, a popularnost je išla toliko daleko da je izdavačka kuća Milos Design objavila The Simpsons enciklopediju, prvu multimedijalnu enciklopediju Simpsonovih na našem jeziku. Nedugo zatim pojavili su se i čuvene parodije poznate kao Djemo, dok su se velikom brzinom širile među klincima putem mobilnih telefona. Bila su i minimum 2 albuma u izdanju Paninija, odnosno Polidora. Prvi album ima dosta ovih i hologramskih sličica, a u drugom albumu je bilo i onih Zagrebi i pomiriši. Bile su popularne i video kasete, doduše piratske, ima ih baš puno, ali me to nije interesovalo da se bacam na sakupljanje tih
piratskih titlova, zato što su oni titlovi koji smo gledali na Pinku dosta kvalitetniji. Jedna zanimljiva činjenica je da sam preko jednog druga došao do kontakt maila Nebojše Cvetkovića koji je radio te titlove za Simpsonove i iskreno nisam očekivao da će odgovoriti, ali kada sam dobio odgovore, tu smo se nešto malo dopisivali i kad je video taj moj entuzijazam oko kolekcionarstva, oko titlova, poslao mi je između ostalog titlove za Simpsonove, iako ih već imam na tim VHS ripovima i planirano je bilo da se ti titlovi prekucaju, ali dobio sam i originalne titlove, tako da u neko dogledno vreme će ti titlovi biti prilagođeni na neke najbolje moguće verzije snimaka koje se mogu naći kako bi doživljaj gledanja bio još bolji. A neke od novih sezona smo mogli da vidimo recimo na HRT-u 2 i 3, a i na kablovskim programima poput recimo Foxa. Negde sam čak naleteo na klip gdje su ljudi sa BK televizije sinhronizovali Isačak o Simpsonovima. Ne, pazi, ne, Postoji i fan sinhronizacija epizode Ubice moga Barta, koji je napravio Magnetic Bojim se da nema zakona protiv slanja pretećih poruka. Poprilično sam sigurna da ga ima. Dan kada budem učio zakon od Radojke Raković. To bi bilo to za ovaj video.